clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule February ni som pakhat sang ni som ni le pathum ania tuntuma chuan Mizoram mi puin eiruk na kan huat mai ba ka kan do dan chanchin tarlan na kan lo nei vele thung don ani nimin assembly session a eptu MLA ten na ba sum hanga Mizorama sikul sak that le che that chui chiang tur inquiry committee din an phuta ZPM member Vanlal Thana zona kal zela naba sum hanga sikul sak that le che that te chu thatok lo tam tak om thu te DPR nga sak ani lo thu te DPR a GST tel ani lo thu te restricted tender ko ni in a chang tu ten DPR a GST a tel lo ti reng chunga an chan tho thu te le contractor atana thlan ni lo ten na an tho thu te ep tu member te chuan an soi chuak ani hetila hian ruling MLA then khat chuan an bial chunga na ba sum hang hian sikul chei that le sak that na thataka tho ani thu an soi chuak thung hetiang ania wang hian ep tu MLA te chuan in hnial na kum khwa tur thil ania wangin house in a chui chiang tu tur inquiry committee din mai se an du thu an thlenani Education Minister the Pulal Chanda Maral te chuan naba sum hanga school sak le che thata du thu sam lo lai tele ti that ani lo chuan bil pek chu lo tura thutluk na an siam thu soin engineer ten an dik zela tha an ti chi bil kan pe member ten inron soite hi kan dik ngal zela a thei chin china a tha thayang berin ti kan tum ati ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan nimin khan lengpui report chan chuan hatlang an buat saya mun nia police nen hunangi mo chen anin nor buai nuwa airport chung lu na bula in khom toy an buat saya ni natlanga hian Congress party mi te thok chuakin police in airport huang chunga lu phal lowin main gate ta andanga midanga nga poisa choya lu an dil po lu an phal lo wangin mi puile police si anin nek buaya police sian lalrobia ka XMLA an buak nuwa mi puin an nor tlang ta ni MPCC Action Committee Chairman H. Zairem thanga chuan lengpui airport chu Congress sarkar laya sak tan le sak zo ani thu soin enchin ngai neu atama wangin Congress sarkar laya hon man ani talova MNF sarkar thar alopian hulok December ni sang khazakwa somko le pariata hon ani tani chu wangin lengpui airport nei tu ni na hi kan thin lunga om tata ti mel hema om hi kan du lova kan rilru anani anti ani lengpui airport chung le apon lam che thatna chu puzoram chana CM zoram thanga tupa le KR construction kamrul chang te ne na dan lova restricted tender manga pek nia soin H Zairem thanga chuan avain cheng viable chaza som paruk manani an hatho achalovin tuipo pek mumal anilo atia nakina chianrap thak zo ka thlengang ti alawom thu asoi MPYCC President Dr. Lalmal Song appoint thu soin lengpui airport chim chungchanga MPYCC in FIR kan theluta MNF sarkar in engma ati chuanglo airport siam thatna thok tu ten bungra thierna na trolley an mangle anti chevek hi thalo kan ti trolley man tur omlo wanga notice newspaper sanga Mizoram kan mual pho te hi ana kan ti ati ani MPYCC thu chua tarlan danin lengpui airport a contractor ten trolley an ti chia chungchang hi ensui chuan zir chiangin Congress sarkar laya trolley zathum atanga zaliom thin kha somni le panga chouman tlak om to ani tian hu chuaka January ni somni le pathum sang ni somni le pathum khan thu chuan siama contractor ten trolley an ti chiat te chu ni som panga chunge ya athara thlak vek turin an phu tani amai ro chu anhun tiam ni sari thlanhi sang ni somni le pathum aral thleng point an thak anilova thak tumna omlo tin MNF sarkar atangin contractor laka action lak anilo antiani ZPM party chuan nimin khan anpisa political session an manga ZPM PSC member TVC lalven chunga chuan Mizorama MNF sarkar in department danga ramhasona tursum le pai omlo khopin sports department an vulmek tia soya ZPM thalai president Dr. Silal Ramoya kai suai in khoma TVC lalven chunga chuan kan sarkar kal dan hi crony capitalism antifo mitlem te indu sangnang che hiani department danga ramhasona tursum le pai omlo khopin sports department hi vulmek ani ati ani
TBC la ven chunga chon India ram po modi le Adani te indu sakna wangin abuai mek tia soya chu tiang che chu tun din huna Mizoram a hian kan tok mek ni na langa tun din huna hian limhlop le in fiam na chu manruwa mangin re thei te le mi pui te min bol ni berina lang atia romlal ram ro rel na tluchiang kha Mizoram ma ba kan ni thei thu asoi bokani hemi kan tarlam te atang hian kan emile chen khat te chuan poisaman dan dik lo chungchang an chui mek ti alang chiang theome chu tiang bokin han ngai thak chunjom le taila pathian thu kan soi hian man lai thu ziak bible ami kum sang ni kal to pialama mi kan thlang chuaka ti chuan kan tun lai nun nen kan mebel chin chu tiang bok chuan ram ka thlir hi chuan isua pian ma kum bc zabi pariat na laya Israel ram din hun kha ka ba thlir te daya khati lai khan Israel rama zol ni pakhat chu amosa ania amosa chu miro pui fa pa anilowa lekha thiam sang la an hek lo alo chor chuana khwa po Bethlehem chim chaklam khote reute tekoa ve mai kha ania ai zon na phei chu mi tam tang mu si chi mi pui nol pui pol phalawa ngai beram ven ania chu chu ni lovin mi re thei te chawin an ei thin thei pui chi khat sikamor fikra ven chu athok tel bokani amosa huna kha Israel ram chu aral muan lai takania Solomon a hun tilawa chuan khatiang takaral muan hun kha anla tong ngai lovani Israel chevel chakle thlanga melma ram hlaum omlo lai ania chutiang takaram ral muan lai ania wang chuan sum don na po akal tluanga ramina hausak pha mi hausathar an tam hle reng ani kha an sum don na kha khe puam le ku va phur puam smuggling thilero ani ve em lawang chumo mi hausa te chuan in ro pui tak tak an sa tun laya kanrama mi hausa ten khopona thlam chang kang tak tak an nei thlia thluang mai hian thlasikin le nipui in an nei sang thlia thluang maya sai ngowa cheimoi in an sa sai ngowa siam khuma an mua mai mo puan thachi lukhama an khama nom chen nalama an kalna sa lebok chutiang chuan mi hausa te chu in chek arbom theima se minhoi nungjok te din monero chu a chaw hle thungsi ram hausang na chu ain sem rual thalowa hausa te an voklal len lain mire theite den hun chia danero chu soina siak lova meal endin muna anding thungani in pong nek na le tharum thona nen mi hausa ten mire theite thil nei an chu saka mire theilu chunga vaivut tangyal po anita pachia te phei chu phei khokbun khatluk laka tlomin an level thinani khatiang kara khan mi hausa le million rupui te chu an cheu chuakin an tang na sa hlea an pasal te chu thil dik lo ti turin an tur man hmoa pa ho in ti hlimnang chu ti ve zel duin mire theizok te thil nei chu sak turin an pasal te an tura corruption ti tir tuwa an tanga Samaria nu ho te chu basan ram bongkol nen te khin an hialani sum don na ma po dik lo taka thil ti atam em ma buk na kha an ti zanga sekel an ti rit thunga an bu thal te chu a si nen an chopola chutianga an ti chuan ator tu tamzok chu mire theite bok an ni rorel hmuna po dik lo na in bu a khwar thuk hlea rorel na thuthluk na dik be sei turom lo dik taka thu soi tu apiang an huwa rorel tu dikom chun po an lom chuang lo mire theite phei chuan an chan tur ngei dik na an dong phalo that na an huwa sual na an lom thunga tham na pedu lo te chan chu thiam lo chan ani mai chu tiang tak chu an din hmun ania wang chuan amosa chu ro rel na dik chu luyangin luang sela dik na chu lupui kang ngai lowangin luang ro se tin a aw lom mai ani sa khonun lampo engruai ani lo an sa khomi em thawa an thom po ana hle thin pathianin nangni chohi khovela chung kwa zonga ka hria tin ni ati ani kha thuthlung luya hria ti hi nu pai nei na nga in hrian na thuk soina nia Israel te chu pathian mo an ni ma se Israel chuan apasal pathian chu awi re sana namdang pathian baal Astorati sakut le kaiwan te an biak san tadaya an sa khothila an pung khom tha thei hlea sa khothila wanga jin vei wala atam na ngiang buka Bethel le Gilgal te chu an tlo chik dup maya pathian ne na thil pek te kut ni wang thla man po thul a nein an war zalei hlea an thom po a thale an sa khomi na chuan an nung chang a hruai tha chuang lova
pathian biak dan ti kan ngai na lova nuaman ti zong anga pianga pathian biak an du zo ka an sa khomi na chu an mihring puite chunga alang chuak lova pa le afa pa in nula pakhat anin zen troma pathian biak na hun mai chama te chuan no chi zuar thiang lim an ti te nen nuam an chen thin zo ka ni sa khuwa wanga in ser sang nazarit mi te chu wain an tuluya zol nei te chu thusil an khapa thusil tu dik chu an ho zo ka amosa ngei po bethel khopui thiam amazia chuan bethela thusil to su ti in judai rama tlan hong turin ashil ani kha tunlaya kanram din hun le kumbi si zabi pariat na huna Israel ram din hun khan inan natak anei long mo kanram po ral muang emema India rama state ral muang bra kanin chal hial ani khi kanrama mi hausa le mirathei din mun ain thlau tol tola mirathei te chuan bet tlok tamai ani mi hausa te chuan in hun loram an nga hlea luipui dung le kong pui dung ram tha zong hi mi hausa ram ani tamai mo ti turnit anita mi hausa te thlam chang kangang in nei phalo kan wa tam ta em mi hausa ten an nei ke an chena anin le lo thuam na ang hi khovel ram danga po atam bik lo hialang ti tur anita Israel rama sai ngawa chei mo in le an sai ngau khum te kha chu nep te zok aniang sum do na lam kan thlir po in kan ti dan hi chuan tla kan lo thlai nai lo zorna te hian moi taka tel le fun a chungrila a thalo phum ruk om thina chuwang chuan an na tel le te po hi film khur angai hle thilenge mo thlen awangin thilman atawa boruak pa ngai ani huna chuan thilman kha tlom le mai om tak atlom thei der silova ato zui zel jok te himre thei jok te tan chuan tuar som takani kan sa khomi na po anep lo hle mizo te hi khovela pathian thu soi hnem ber le piang thar tam ber kan ni hialang kan khoi lo ni na hun tin renga hian pathian thu soi hriat tur om deuh zela office le sum don huna po adang chuang lo mun thiang hlim siam te hi kan uar ema kan nun ero chuan a thiang hlim pha chuang silo cross phun mai kan uar ema kong pui dung khoi ai mo hian cross ading ferfur to cross puwa isua zuero kan pe der silo khoi lai son tlung pong emo ei khuar du khopin kan tharau mia kan nun ero chu pathian thu takin ei khuar ve silo bethel tila hi kan soi phut dupa bethela lo kalula bo chero tiang hlau kan ni jok si bethel chu pathian in ti na aniang takin kanuna pathian chena mu tur om silo pathian thu dik soi tu te po kan hota zela thu soi na mun tur te hi kanin tuk sak ti ta hiala pathian thu soi na mun le mun lo clear kan tuma pathian thu dik chu tir ko pola lo soyang khan hun rem chang le mun rem chang a pianga puan chu atur ani jok chuta chuan soi su chuta chuan soi jok ro in ti ngot na tur chi ani lo Israel ramal zol nei te pulpit kha azawasin pui thiam amazia po khan zol nei amosa kha judai rama atlan bo ro ti ma se atlan bo ta ti kan thelo amazia khan amosa thu soina hun kha atuk sak thei chi ani lo bur amosa pulpit chu Israel ram pum pui kha ani so kani ro rel na mun te hlei hi mi hausa le mi re thei in thlau zual na mun ani ome ram shoi tu hausa ten thiam lo an chan hlei thei lo lain mi re thei jok te ro chuan thiam an chang hlei thei lo ani ber hi tun na ya takhi chuan ro rel tu pakhat hoi sen deu le thudik tran ngam kan nei ni in alanga alaka hian mi puin be sena sang tak kan nei theyang hetiang ro rel tu hoi sen thudik tran thlat ngam hi kan ram hian amamo tak zet chuani ram shoi tu minister MLA mo officer lian emo mi hausa ma po ni ro sek an dik lo na chuan thiam lo chan tir ngam ro rel tu dik le hoi sen kan mamo tak zetani nun na mangai du le ni tha te mu du chuan sual laka alei veng tha sela amhui po ngam thlem na thu soi lo turin veng tharo se sual hoi sanin thil tha ti ro se rem na zongin zel ro se